So, naabot nami. Naabot nami sa Manglaagan. O, diba na tayo. Shucks. Kailan to nimo imong vaccine na ka? Yup. Vaccine record. Pagkanaw? Uy. Wow. Boss baby, wow. Thank you. Boss, yeah, what's that? What's that? Wow, sakay ng boss. Hi. Okay. This is just one of several barrows that Sakay ng boss. it seems to have been important to be buried within sight of this cemetery at the time. The curses barrows are strung out in a line alongside the much older Stonehenge curses, which suggests that it too still held some importance. Some of the barrows were excavated by William Cunnington in the early 19th century, and many contained cremations. Ayun ginagabasan na. Yan. Hi, love. Oh. Wow, bye-bye, bus. Bye-bye, bus. Bye-bye, bus. Bye-bye, boss. Ah, toraya. Ang bato. Ang bato. Mag-live tayo ka rin. Dito lapita yung doon. Hey. Abot kami. Abot na sinuwa. Bye-bye, boss. Bye-bye. Bye-bye, bus. Sakay nakag-bus, love. Ano? Hi, guys. Saan pa ka ni? Yee, nanami. Hi, love. Ah, papa. No. Why man? Why man no? Lalabo, farm labo. Be, hi farm. So, hello. Welcome to yan. Stonehenge. Diba? So, Stonehenge. Yan. Diba? Nakalaag na yun. Oops. Sige, tao guys. Diba? Welcome sa vlog. Pero naghilak man. You wanna take this off? Huh? O, diba? Hello, welcome! So, nakakatating sa Stonehenge. Tada! Hi! Ang bata. Oh, ang bata. Diba, ang bata, gadagandagan. Saka, Stonehenge. O, diba? Stonehenge mga bayot. O, diba? Rampahan. O, diba? Itong outfit ka ron. See? Sige, I'm not gonna hold you. I ain't gonna hold you. I'm not gonna hold you. Wow! Hi, say hi. Hi, mama. Hi! Hi, Nangaway. mama. Nangaway. Hi. Hi! Hi! Kiki. Okay. Diba mga bayot, Stonehenge. O, diba? O, see? O. Yan ay nanglaag mga bayot. O, diba? Sa mga bata, tora, nakigdula sa mga Korean. O. Again, so tuyukon sa nato mga bayot. No, kay tas paitag tuyukon. O, diba? O.
na siya mga bayot no. Mama, where's Mama? Ito yung mga agianan. Ito yung mga agianan. Charot. Agianan. Ano siya? So nice kayong panahon. Ang init. Kiss Papa. Sus kalami. Mwah. Ay sus kalami. Mama, Mama. Mama. Wow, so sweet. Mwah. Oh. Wow. Stonehenge. Ya patunga dito ya. Ha? Oh, naglaga ng bata sa Stonehenge. Slow mo, itsa na ko siya. Slow mo. Slow mo video. Wait lang si Vigo. Wait sa. Ang isa ka cellphone. Angon. Wait sa. Okay. Another side sa Stonehenge. Whee! Balik. Ready? Set. Go. Whee! Gangisilit. Oh, another side. Mana dito mas side diri po sa tubangan. Saan nga bato sa minto? Whee! Pwede sa itong sulod, no? Turbo ko na niya. Tumpag. Huwag na tumpag sa salida transformer. Maugid mo. Huwag ganin na ikaw sa salida sa transformer. Sa kuwan, sa Thor. Naman po siya salida sa Thor. Oh, di ba? Yes. That's a good one. Yeah. Dani yung kay Duol. Thank you, Leon, for your hard work. Picture. Ito, kilito. Uy. Dari dapit ah. Mabayak, magpila ta kay nay ice cream. Ah, diba? Pila break kay nay ice cream be. Si karong ice cream. Oh, diba na ice cream. Ice cream. Ice cream truck. Ice cream. 3, 2, 1. Ice cream. Pila kay nay ice cream. Oh. Ice cream. Uy, masakit na po migbas. Ang huli namin. Shall I go in? Bas. Yeah? Okay, sakay na migbas. Mga bata. Uli, Okay. Oh, wait. It's right. Chicho. Diba, sakay na po migbas. Ilat ang po. Bus again. Uli namin na bye-bye. Uli namin. Bye-bye si bye-bye. Bye.